درود بینندگان ارجمند، برنامه رابطه است منظور شما وابسته به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک. ما امروز صحبت داریم با کارمندان پرکاتور گنرالی جمهوری تاجیکستان که منظور شما میگردانیم. قبلا برای دعوت ما را پذیرفتن به شما اظهار تشکر میکنم. خوش آمدید، سلامت باشید. ضروریت و اهمیت در تحریر نو قبول گردیدن قانون مذکور را شما در چی میبینید؟ در نظام قانونگذاری جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی اصلاحات حقوقی گذرانیده شد. در برابر پیشرفت ساحه‌های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وضع جامعه نیز تغییر یافته. برای به تنظیم در آوردن مناسبت‌های مهم جمعیتی ضرورت قبول قانون‌های نو از جمله ضرورت وارد نمودن تغییرات اله‌ها با صنعت‌های معیاری حقوقی عمل کننده که مطابق با طلبات زمان باشد به میان آمدند. شهادت یکی از این حالت‌ها قبول قانون مذکور میباشد که 20 یونی سال 2024 از جانب پرزیدنت مملکت پیشوای معظم ملت جناب ولی محترم امامعلی رحمان محسوب میباشد. هنوز سال 2011 با تشبث به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قانون مذکور قبول شده بود و از قبول و عمل آن زیاده 13 سال سپری گردید که نقش آن در نقش و منزلت آن در تقویت مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند بسیار مهم و نظر است ارزیابی می‌گردد. همزمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در ملاقات با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دین کشور روز 9 مارس سال 2024 ابراز نموده بودند که تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی با حقوق و آزادی انسان و شهروند جدی مناسبت نموده، آنها را همچون ارزش عالی اعتراف نموده، برای عملی گردیدن آنها یک قطار اقدامها را عملی نمودند. قبول قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم‌ها، اینچنین درباره آزادی ویژن و اعتیادهای دینی، همچنین قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند یکی از جمله اقداماتی در این سمت عملی گردیده میباشد. و غیر از این وضع قابل قید است که وضع تغییر یابنده مناسبت‌های جمعیتی وابسته به نازکی‌های مناسبت‌های جمعیتی در صنعت‌های معیاری حقوقی اما وقت امکانیت نمی‌دهد که آنها پر همه مسائل رو در بر گیرند و در قانون‌های مذکور این مسائل درج شوند و ضروریت با مطابق زمان و دیگر تغییرات‌های کلی دیگر با وجود آمدن مناسبت‌های نو جمعیتی علاقه ضروریت قبول قانون‌های مذکور رو زمینه فراهم می‌آورد. بنابراین در آنجا جناب ولی سرور دولت ابراز نمودند که از لحظه قبول مذکور زیاده از 13 سال هم سپری گردیده باشد. تحلیل از آن شهادت می‌دهد که در آن مدت متاسفانه نشاندادهای اموری رو نیز درج کردند، قید کردند که زیاده از 10,000 پدران و مادران و آموزگاران برای ویران نمودن طلبات قانون مذکور به جوابگری مأموری کشیده شدند و پیشوای معظم ملت اظهار نگرانی نمودند که اکثر اون نفرانی که با ویرانکنی طلبات قانون دست میزنند این فرزندان و خویشتباران و نزدیکان و پیوندان خدمتچیان دولتی، صاحبکاران، خادمان دیگر و دیگر طبقه‌های جامعه میباشند. از این لحاظ در محض در این جلسه پیشوای معظم ملت تاکید نمودند که باید قانون مذکور همه مسائل رو در بر گیرد، چون که قانون قبلی خیلی از مسائل رو در بر نمیگیرد. بنابراین ضرور دانستم و تکلیف دستور هم دادند که قانون مذکور در تحریر نو با مطابق با طلبات زمان با آن مناسبت‌های جمعیتی که روز به روز تغییر می‌یابند، وضع تغییر یابنده جهان، اقلیم، منطقه، اینچنین تاجیکستان علاقه ضروریت به میان آمد که قانون مذکور در شکل نو مطابق با طلبات زمان قبول کرده شود. خب سلامت باشید. کدام مناسبت‌های بسیار مهم در سمت مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک به تنظیم درآورده شده‌اند؟ تحلیل وابسته به تجربه تهیه و قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک واقعا ثابت نمودند که در نظام قانونگذاری جمهوری تاجیکستان
консепсияи таҳия ва қабули он асоснок саривақтӣ буда ва дорои афзалиятҳои ҳуқуқии муҳими зерин мебошад. Яке аз афзалиятҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълим тарбияи кӯдак ин масъалаҳои таълим тарбияи кӯдак на танҳо аз нигоҳи хоси ҳуқуқӣ, балки бо фарогирии ҷанбаҳои иҷтимоию фалсафӣ, психологию ахлоқӣ, сиёсиву идеологӣ ва фарҳангӣ таҷассум ёфтаанд. Афзалияти дигари қонуни мазкур дар он мебошад ки он қонуни махсуси соҳавӣ буда дар танзим ва амалишавии ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак ва пурзур намудани масъулияти субъектони таълим тарбияи кӯдак равона гардидаанд. Бояд иброз намуд ки дар низоми қонунгузории мамлакат дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ ҷой доранд ки масъалаи таълиму тарбия ва ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакро ба танзим медаронанд. ин аз ҷумла кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон бартарияти таълиму тарбияи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои кӯдак дар доираи оила ба танзим дароварда шудааст. аз ҷумла дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак бошад бевосита асосҳои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак ба танзим дароварда шудааст. қонуни мазкур масъалаҳои марбут ба таълиму тарбияи кӯдакро масъалаҳои мушаххасро ба танзим медарорад. афзалияти дигари қонуни мазкур дар он ифода меёбад ки қонуни мазкур ба амалишавии дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад. яъне дар амалишавии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбия ва тандурустии шаҳрвандон, дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузории соҳаи тандурустӣ, таъминоти иҷтимоӣ, меҳнат ва дигар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта қонуни мазкур барои амалишавии он мусоидат менамояд. механизми татбиқи меъёрҳои қонун чӣ гуна ба роҳ монда шудааст, яъне ҷавобгарӣ барои риоя накардани ин қонун чӣ гуна пешбинӣ шудааст? чӣ гунае ки дар боло қайд карда шуд, тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, падар, модар, мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳо ӯҳдадор шуданд ки барои тарбия ва таълиму тарбияи кӯдак бояд шароити мусоид фароҳам биёранд. яъне ки дар ҳолате ки аз ҷониби шахсоне ки дар боло мо қайд кардем шароити мусоид барои таълиму тарбияи кӯдак фароҳам оварда намешавад, албатта қонунгузор механизми татбиқи онро муайян кардааст ва барои риоя накардани чунин талаботи қонун ё ба таври дахлдор иҷро накардани ин талаботи қонун қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгариро барои ин пешбинӣ кардааст. маҳз дар моддаи 23 қонуни зикршуда омада шудааст ки барои риоя нашудани талаботи зикршудаи қонунгузорӣ шахс дар доираи талаботи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. яъне ки ин талаботи модда хусусияти бланкетӣ дорад. хусусияти бланкетӣ гуфта чиро дар назар доранд? яъне ки хусусияти бланкетӣ дар назар дорад ки ин талаботи қонун ба дигар санади меъёрии ҳуқуқӣ ба дигар қонун ҳавола карда шуда татбиқи он аз ҷониби дигар масалан санади меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. чӣ гуне ки ба ҳамагон маълум аст, то қабули қонуни зикршуда яъне ки барои риоя накардани қонуни кӯҳнае ки дар таҳрири кӯҳна буд, моддаи 90 кодекси ҳуқуқу вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии маъмуриро пешбинӣ мекард ва он ҳамагӣ аз як қисм иборат буд ва тамоми ҷабҳое ки қонун бояд ба низом додад, он тамоми ҷавобҳоро ба инобат намегирифт. аз ин хотир моддаи 90 кодекси ҳуқуқу вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав таҳия карда шуд. албатта он ҳам мукаммалтар карда шуд, ҳам васеътар карда шуд, ҳам ҷавобгариҳо барои масалан риоя накардани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак пурзур карда шуд ва он бисёр ҷабҳои тамоми ҳамин ҷабҳои қонун ба инобат гирифта шуд. яъне ки ҳамин моддаи 90 кодекси ҳуқуқу вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 қисм иборат карда шуд. қисми як ҷавобгарии маъмуриро барои аз ҷониби падару модар, васӣ, парастор ва шахсе ки кӯдак дар тарбияи ӯ қарор дорад
یعنی که اجرا نکردن عهدهداری خود در قسمتی با روند تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودک زیاده از 50 ساعت، یعنی که در دوره تحصیل در چورک تحصیل فرا نگرفتن کودک و تحصیلات اون جوابگری مأمور رو پیش بینی میکند. یعنی که همینجا باز یک جبهه نوی قانون پیدا شد که هم شخصی که کودک واقعا در تربیه و قرار دارد، یعنی که اون نیز مسئول است برای تأمین کودک به فرا گرفتن تحصیلات. قسمی دوی همین ماده 90 کودکس حقوق رانکونی مأموری جزای مأمور برای نسبتی شخصانی که در همین قسمی که ماده ذکر شده پیش بینی شده است، یعنی که شخصان پدر، مادر، وصی، پرستار و شخصانی که در اساس شرطنامه کودک در تربیت آنها قرار دارد، پیش بینی نموده است که در حالتی اگر کودک با مؤسسه تعلیمی اگر مواد نشه‌دار، مواد پسیخوتروپی، فرض کردیم آلات‌های خلنده و برنده اگر بیارد اون به جوابگری، یعنی که شخصی که کودک در تربیت قرار دارد به جوابگری مأموری کشیده میشد، یعنی که نظارت نکردن از بالای کودک. دیگر مسئله اون است که در وقت‌های مقرر اگر نظارت نکنند شخصانی ذکر شده در روند اون که کودک به مرکزهای دلخوشی میرد و بازی‌های کامپیوتری میرد در وقتی مقرر شده، یعنی که در قانون وقتی معین مقرر شده است که در همون فاصله کودک حقوقی به مرکزهای دلخوشی و بازی‌های کامپیوتری حقوقی رفتن را ندارد. اگر والدین، پرستار، وصی و دیگر شخصانی که ما نامبر کردیم با پیشگیری نکنند با وارد شوی و رفتن همین کودک به همین چنین مؤسسه، یعنی که همین شخصان نیست به جوابگری مأموری کشیده میشوند. دیگر طلبات ماده 90 کودکس حقوق رانکونی مأموری از اون عبارت است که یعنی که در روند نظارت نکردن از بالای کودک که اون باعث رساندن ضرر به بینو، به پنجره ها، به نیم پیکره ها، یعنی که این هم شخصی که کودک در تعلیم و تربیت قرار دارد، یعنی که اگر نظارت نکند به جوابگری مأموری نیز کشیده می شود. و قبلا در ماده 90 کودکس حقوق رانکونی مأموری جمهوری تاجیکستان مسئله به جوابگری کشیدن شخصان ذکر شده و آموزگارانی که در روند تعلیم و تربیت به کودک زورآوری نشان میدهد به نظام درآورده نشده بود. این یکی از جبهه‌های نوی همین طلبات کودکس حقوق رانکونی مأموری جمهوری تاجیکستان می باشد، یعنی که قسم 3 ماده همین کودکس جوابگری مأمور برای از جانب پدر، مادر، وصی، پرستار، آموزگار در روند تعلیم و تربیت نشان دادن عملهای زورآوری نسبت به کودک. البته قسم 4 و 5 همین ماده نیز جوابگری برای پرزور کرده است برای آنکه اگر در دوام 1 سال کردارهایی که ما عین حال نامبر کنیم اگر تکرار شود بعد از تطبیق جزای مأموری در دوام 1 سال باز تکرار کردن چنین عملها اون یعنی که در اساس طلبات های قسمی 4 و 5 ماده ذکر شده به جوابگری مأموری کشیده میشوند. یک علاوه نوی که با کودکس حقوق رانکونی مأموری جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد، این یک ماده نو در تحریر نو، این ماده 464 علاوه 1 اون به نظام می‌دارد شخصانی واقعی و حقوقی که برای با کلوب‌های دلخوشی و بازی‌های کامپیوتری در وقت‌های مقرر نشده اجازت دادن وارد شدن کودک، یعنی که در حالتی که اگر کودک در وقت‌های مقرر شده با مرکزهای دلخوشی و بازی‌های کامپیوتری وارد شود و راهبر همون یا نظارتچی همون مؤسسه اگر دیده و دانسته همین کودک را به همین مؤسسه اجازت داد وارد شدنش را، یعنی که این شخص نیست به جوابگری مأموری کشیده می شود. البته تغییرات دیگر نیز با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نیز وارد شدند، یعنی که با همه گونه ترس مانع شدند به گرفتن تحصیلات عمومی. این ماده 164 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان شخص یعنی که در با کدام راه اصولی نباشد اگر برای گرفتن تحصیلات عمومی به کودک مانع شود البته آن جوابگری جنایتی دارد و
шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ин яке аз механизмҳои татбиқи ҳамин қонун аст, яъне ки бо роҳи масалан таъсиррасонии ҳуқуқӣ ва маҷбур кардани волидайн, падар, модар, муассисаҳои давлатӣ, ташкилоту идораҳо барои риоя шудани ин талаботи қонун ва дар ҳолати риоя нашудани талаботи ин қонун ва ё дар сатҳи зарури риоя нашудани ин талабот, онҳо албатта дар доираи талаботи қонунгузори амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар доираи талаботи кодекси ҳуқуқи маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар доираи талаботи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. хуб, саломат бошед. Нуқтаи назари шумо вобаста ба хусусиятҳои хоси қонуни мазкур чӣ гуна аст? рушди муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҳаёти ҳар як ҷомеа аз шахси мукаммал пеш аз ҳама вобастагии калон дорад. бинобар сабаби ҳамин ҳукумати мамлакат, махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2010-2011 тасмим гирифтанд, ки қонуни нави сирф миллии моро, яъне ба мақомоти олии қонунгузор пешниҳод намоянд, ки масъулияти падару модар, шахсони онҳоро ивазкунанда, мақомоти давлатӣ ва дигар шахсонро вобаста ба баланд бароштани таълиму тарбияи фарзанд, яъне кӯдак дар бар гирад. хусусиятҳои фарқкунандаи қонун аз дигар қонунҳо дар он ифода меёбад, ки ин як қонуни мукаммал дар моддаҳои алоҳидаи ҳамин қонун, махсусан аз моддаҳои 14, 15, 16 қонун дард шудааст. масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, масъулияти падару модар, масъулияти шахсони онҳоро ивазкунанда ва мақомоту сохтори ваколатдор, махсусан комиссияҳо дар бораи таълиму тарбияи фарзанд, ки дар назди мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоатҳои шаҳракӯдеҳо, маҳаллаҳои минтақаҳои зарурӣ таъсис дода мешаванд. пеш аз ҳама мақсади қонунам аз ин иборат аст, ки як шахси мукаммал, боодоб, хушмуомила, хушрафтор дар ҷомеа бояд тарбия ёбад ва барои пешравии корҳои ҷамъиятӣ, сиёсӣ саҳми арзандаи худро гузорад. кӯдак дар модда 1 ҳамин қонун омадааст, ки шахси ба синни соли 18 нарасида, яъне ки маҳз хусусияти фарқкунандаи қонун аз он иборат аст, ки дар модда 1 қонун омадааст, ки шахси ба синни 18 нарасида, яъне ки маҳз дар ҳамин айём бояд кӯдакро тарбия кард, таълим дод, чунки баъди 18 вай мустақил мешавад, соҳибихтиёр мешавад ва ба кадом раҳе ки мехоҳад интихоб мекунад, меравад. бинобар сабаби ҳамин қонунгузориам маҳз таълиму тарбияи пеш қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи фарзанд буд. номи ҳамин қонунро тағйироту иловаҳо ки таври кормандоимон гуфта гузаштанд, дуруст қайд карданд, тағйир доданд. яъне ки фарзанд мешавад, ки синни соли калонтарам гӯем, вале кӯдак не. барои таълиму тарбияи кӯдак ҷомеаи шаҳрвандӣ, падару модар, омӯзгор, шахсори онҳоро ивазкунанда, муассисаҳои соҳаи маориф ҳама уҳдадор ва вазифадор мебошанд. оё чунин таҷриба дар қабули қонунҳои сирф миллӣ дар миқёси байналмилалӣ вуҷуд дорад ва ё таҷрибаи худи тоҷикон аст? албатта таҳлили мана қонунгузориҳои дигар кишварҳо мунтазам дар фаъолияти худ мо кормандони прокуратура қонунҳоро таҷрибаи давлатҳои хориҷиро меомӯзем. омӯзиш ва таҳлил нишон медиҳад, ки дар дигар давлатҳо қонуни чунин сифр миллӣ ки бо ташаббуси пешвои маъзами миллат қабул гардидаст вуҷуд надорад. вале минбаъд мана таҳлилҳо нишон медиҳад, таҳлилҳои солҳои охир, ки аллакай дар баъзе аз давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил қабули чунин қонунҳо ба нақша гирифта шудааст, корбарӣ идома дорад. хуб, саломат бошед. вобаста ба раванди
қонун яъне мазкур дар таҳрири нав имрӯз амалишавиш ба андешаи шумо чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? ба раванди татбиқи қонуни мазкур чӣ тавре ки ба мо шумо маълум аст, аллакай дар таҳрири расмиш баромадагӣ аст. дар ҳама шаҳру ноҳияҳо, махсусан дар прокуратураи шаҳру ноҳия, дар мақомоти прокуратура корбарӣ дар ин сам рафта истодааст, гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст. баъни мактаббачаҳо, табақаҳои гуногуни аҳолӣ, масҷидҳо тағйиротҳои ба қонун ворид гардида ва татбиқи он ба онҳо фаҳмонда корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуда истодааст ки ин бояд фикр мекунам ки як натиҷаи хуб диҳад. хуб саломат бошед. дар асоси дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат ки аз паёми воқеӣ ба маҷлиси олӣ ҳангоми муайян намудани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2026 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид ва яке аз самтҳои асосии афзалиятноки назорати прокуратура, фаъолияти мақомоти прокуратура ин аст ки тарғибу ташвиқ қонунгузории ҷории ҷумҳурии Тоҷикистон бояд мунтазам амалӣ карда шавад дар байни ҷомеа, коллективҳои меҳнатӣ, аҳолӣ, мардум, чунки мақсади мана яке аз ҳадафҳои асосии мана чиги пешгирӣ вобаста ба қонунвайронкунӣ дигар ҷинояткорӣ баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон мебошад ва дар ин замина мо кӯшиш ба харҷ медиҳем бо мақсади манам тарғибу ташвиқ қонунҳо ки шаҳрвандон дар рӯҳияи иҷрои қонунҳо, эҳтироми қонунҳо бояд тарбия ёба, маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон бозам баланд барда шавад. Чунки агар шахс аз ҳуқуқҳои оддии худ талаботҳои қонунҳои амалкунанда, санадҳои меъёрии ҳуқуқи амалкунанда огоҳ бошад, ҳеҷ вақт ба қонунвайронкунӣ ё ҷиноят даст намезанад. агар оқибатҳои манами қонунгузор оқибатҳои манами ҳаракатҳои худро дарк карда тавонад. Бинобар ин мо мунтазам аллакай чӣ хеле ки мана гуфтам нақшаву чорабиниҳои мушаххас аз ҷониби роҳбарияти прокуратураи генералии прокуратура омода гардидааст. дар ин замина мунтазам манами чорабиниҳо вобаста ба тарғиб ташвиқ қонунҳои ҷорӣ аз ҷумла мана қонуни мазкур ки нав қабул шид аллакай ба роҳ мондем ва дар ин муддат мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ба сами ҳозирин ҷавонмардагон шахсоне ки зимни суҳбату вохӯриҳо бо мо зимни вохӯриҳо мо аллакай кӯшиш мекунем ки талаботҳои қонуни мазкура аллакай омӯзиши онро пеш аз ҳама байни кормандони худ ба роҳ монем ва дар ин замина фаҳмондагиҳоро идома дода истодем. хуб саломат бошед. ба ҳамагон маълум аст ки қонуни мазкур сари вақти буда асоснок ва дорои афзалиятҳои ҳуқуқӣ муҳим мебошад. бояд қайд кард ки баҳри дар амал татбиқ кардани қонуни мазкур на танҳо бояд ҳуқуқшиносон балки соҳаҳои гуногуни ҷомеашиносӣ низ ҷалб карда шаванд ки ҷиҳати ташвиқу тарғиби қонунгузории мазкур корҳои фаҳмондадӣ ва ташвиқоти тарғиботиро идома диҳанд. хуб саломат бошед. бинандагони арҷманд, ин буд барномаи робита ки вобаста ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мо суҳбат доштем. бо кормандони прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон манзури шумо гардондем. барои даъвати моро пазируфтан ва суҳбат ба шумо изҳори ташаккур мекунам. саломат бошед. то барномаҳои минбаъда дар иртифои саодат бимонед.